I pozdrav youtuberi, dobrodošli na osnovnom kanalu i danas ćemo igrati NBA Live. I ljudi, igramo protiv Orlando Magic, igrat ćemo samo prvo polovreme, po drugoj epizodi drugo polovreme. Idemo na kraju, igramo protiv Orlando Magica, kao vidite naš tim. Da prebacimo ovako, zovemo tako, Kemba Walker, George Smith, Giannis Antetokounmpo, Chris Bosh i Marc Gasol. Oni imaju standardno Peyton, Hezonja, Fournier, Vučević i ne znam ko je bio. Bada Gordon, Aaron Gordon, ne znam ja. Odigramo prvo polovreme. Kao što svi ne kao što dakle nego budući da znate, ja nikad ne skačem za ovako zato što mi treba više u drugoj i trećoj četvrtini. Meni su te četvrtine nekako ne znam nije srećne. Idemo Kemba u napad. I lagano poentira Kemba Walker. A da, ovo je bio i Bako. I Bako ljudi, kao što svi vjerovatno znate, prešao iz Oklahoma u Orlando ljudi. A ne znam zašto, više mu je bilo bolje u Oklahoma. Nego što tamo ima i Westbrooka i sve. I kako bi banana Kemba. Idemo, Antetokounmpo ide sam. Giannis Antetokounmpo. Kako pokušao, nema pogotka. A ispravio sam. 6-2 vodimo ljudi. Apte kod Peytona. Čuva ga jako Walker, ali Peyton ide jako u prodor. Sam je Bosh, sam mu je prosto. I što ne zakuća čovjek. Kemba ne pogodi kada. Posljednjih 10 sekundi. Peyton. Hezonja. Ne pogodi i bit će naša laka država. Lopta kod Kemba Walkera. Idemo pas kod George Smitha. Ljudi svi znate George Smith je mnogo dobar trojka, sad smo probamo jedno. I prva muška. 9 različite vodine. Koliko se on sad secka ljudi. Ali i Baka naravno. Kemba Walker ide na zakucanje. Lopta kod Peytona. Minut i po do kraja prvog polovremena. Fournier ljudi, ko što se znate nastupa za francusku reprezentaciju. I Bosh ima zakucanje. Dobra da se jednog sektora zakuca. Ljudi, 13 razlike vodimo, to je baš rijetko. Jedno mi se desilo, dao sam 11 trojki sa J.R. Smith. To sam vidio protiv Buta kako se sekao. Lopta kod Kemba Walkera. Kako greška. Kako greška moram sad Hezonja zakucanje. Evo. Sa 13 je došlo. Dobro, vidit ćemo na Kemba, kakav fade away ljudi. Kemba Walker. Peyton. Nema pogotka. Kako je došlo.
Antetokounmpo. Antetokounmpo. Ide. Kakvo izbacivanje. Ovo je ljudi jedan od najboljih poteza. I Kemba. Odličan posao. I poslednjih 15 sekundi. Poslednji napad za Orlando Magic. Fournier. Payton. Ide Payton. Igrat će do kraja. Alfa Payton. A mi smo ga dali, morat će da šutira za 3. Ne povedi Payton. I mi vodimo 13 razlike. Na prvom poluvremenu. I tako. Ček, sad sam počeo. I ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!